Hakasin kabaar lapli ya ka autumn basketball tournament hapatar kma ya ka bala penlong da ka patar kma Youth Club and Social Welfare Organization menta kasi ka arphew tarik ubnai Oktober arhajar arpulai bat an penkot ya kane ka jingla kai laisai kasi ka arphew tarik ubnai Oktober arhajar arpulai ukongsan hakane ka program ude uba petalman thank you Sordar jongka snong patar kma bat uba bupi melim ngap unong hikai jongka patar kma Government Higher Secondary School kum usenbut kongsan haka jingdon rengkat jongki dikhot jongka Executive Committee snong patar kma lapen ya ka jinglang dai ba pinskam borlang thank you President jongka patar kma Youth Club and Social Welfare Organization hakane ka tournament ka baar jongka jingre kai basketball senrai jong mentau snem ya kepala penlong hakamadan jongka patar kma Government Higher Secondary School kidon haduk khan arteli ki tim ki belawan ban ya shimbenta ki bakin thop ya ki prateli ki tim jong ki senrang bat sauteli ki tim jong ki kinthe laisai kasni ka arphuai tarik banai Oktober arjara pulai en salak bantip mano ban yora ya ka nam job hakane ka tournament